Kako su sati prolazili, moj strah se pretvorio u očaj. Počeo sam da gubim nadu da ću ikada biti spašen kada sam video nešto u daljini. U početku sam mislio da je to fatamorgana. Ali kako se približilo, shvatio sam da je to ogromna, senkasta figura koja se kreće kroz vodu prema meni. Jedna žena u Luizijani opisala je čudnu, veliku lignju dužine oko 6 metara, koju je njen dečko snimio dok je daljinski upravljao vozilom naftne kompanije u Meksičkom zalivu. Pomislio je, to mora da je džinovska lignja. Neuhvatljiva vrsta koju su biolozi decenijama pokušavali da uhvate živu kamerom. Ali mutni snimak nije bio džinovska lignja, već nešto sasvim drugačije. Ovo je zapravo lignja sa velikim perajima, takođe poznata kao magapina. To je vrsta dubokomorskih lignji koja je poznata po svojim izuzetno dugim, tankim pipcima. Nalazi se u dubokim vodama Atlantskog, Tihog i Indijskog okeana, a poznat je po svom prepoznatljivom izgledu, sa dugim, vitkim telom i izduženim pipcima. Malo se zna o biologiji i ponašanju ove velike lignje, jer je to retka i slabo shvaćena vrsta koju je teško proučavati zbog svog dubokomorskog staništa. Neki naučnici veruju da bi velika lignja mogla da koristi svoje dugačke pipke da oseti okolinu i uhvati plen, dok drugi spekulišu da bi ih mogla koristiti za komunikaciju ili kao sredstvo odbrane.